Audio knjige Feniks, Sveti Rade Lopovski. Kad je stric Niđo pri kući, onda će ti razne skitnice i potukači nerado uvratiti kod nas. Znaju da ih Brko baš naročito ne trpi, pa, iako im ništa neće prigovoriti, naročito pred đedom Radom, on će se ipak namrštiti, zlovoljno zaćutati, a prvom zgodom izderaće se na mačku, pis tamo, taman mi još i ti trebaš, još i ti. Toliko je u sebi vječito oprezan skitač. Znači, bratac, da to ja nisam dobrodošao, a ovamo se, kao tobož, macanu prigovara. Brko, poljubi me u. A stric ih, u stvari, zato ne trpi što je i on sam jedno božje zazjavalo, ajkara i rođena lunjalica. Prepješačio je čitavu Nord Ameriku od Nevjorka do Vancouvera, od Atlantika do Pacifika, odstupao sa srpskom vojskom od Ovčeg polja do San Giovanni di Neduva. Pa se opet, živ, zdrav i laka koraka, pripovratio natrag i prošibao Tabanovića fijakerom sve od Soluna, pa čak negdje do iza Zagreba, a možda bi zgodio i dalje, ali ga je, vjerovatno, opet i tamo dočekala nekakva voda. Mog veselog Niđu samo voda zaustaviti može, žalostivo se vajka djed, a sve se bojim, ima neko doba, da mu ni ona u kraj stati neće. Zna se, cilja to djed na stričevu namjeru da seli iz Bosne u Banat, na dobrovoljačku zemlju. Valja tu prijeći i Savu i Dunav, da se i ne pominje. Ali ni to, izgleda, Niđi ne smeta. Ostrvio se čovjek, pa to ti je. Nikola, sinko, pritrpi se, dok makar ja ne sklopim oči, a onda kako ti drago, uzdiše djedi ne gledajući svog nemirnog sinovca. Pritrpi se, pritrpi, čantra za sebe stric Niđo i poprijeko zagleda kakvog namjernika, pticu lutalicu, koji se raščarapio u hladovini pod orahom, pa na tenane raspreda s djedom Markove konake. Ti se, Niđo, pritrpi, sjedi gdje si tu si, a ovamo što kakvi, noge podase, štapu drage šake, pa raspali kuda ga oči vode. Hej, s glave skinuto, ispod repa izvađeno, nit mu staro kašlje, nit nejako plače, i ja bih tako znao. I da čudo ne gleda očima, ogorčeni strikan obično zdimi nekud na njivu, hvata se pluga, srpa ili motike i sve na preskok, kao da mu se nekud žuri, raspali da obavlja mukotrpan i jednoličan zemljodjelski posao, koji ne trpi ni žurbe ni zanosa. Biće sjutra coktanja i otpuhivanja kad se na njivi pojavi djed Rade. Moj Nikola, zatrke se na kobile skače, a plug i brana traže drugčiju pamet. Ako stric otputuje u Banat, da primi napolicu sa svoje dobrovoljačke parcele, ili ako ga spaponjaju u ćuzu zbog politike, to se već brzo pročuje i prozna među djedovim neobičnim prijateljima. Evo ih onda, izviru, neko puteljkom iz kukuruza, neko plovi carskom džadom, cestom državnom, pa još se i na kobili ljulja, treći trnapi iz prvog sutona pravo za večernju sofru, duć. A nekakav prijašin, gle ga, kao da mu se Bog zna kako žuri, zajašio preko plota, gdje i nije lijepo vidjeti starijeg čovjeka, ako već ne juri tuđa goveda iz svoje ljetine. Vidi moga Rade, viče pridošlica još s druma, ispred avlije, pa mu to nekako ispada kao da to djed, njemu u goste dolazi, a onaj ga dočekuje dobrodošlicom. Tako i obandjijaju dobrodušnu starinu, pa ne može sebi da dođe. Pa gdje si ti, moj Radoje, što tebe nema? Kako će pobro ulazeći u dvorište, a djed se pravda, veselo šireći ruke, šta ćeš, obladao posao, pritisle godine, ne mili se čovjeku nikud s praga, a kako te noge služe? Propituje se putnik, kome su njegovi neumorni kraci glavna sprema, i da bi pokazao brigu za djeda, već ga uslužno nudi, sjedi, Rade, sjedi, otpočini. Pošto je tako gostoljubivo prihvatio djeda u njegovoj rođenoj kući, pridošlica pođe da provjerava šta se to slučilo sa stricem Niđom, a naš Niđekanja opet nagrajisao zbog politike. Djed samo nemoćno, s grdnim čudom i nerazumijevanjem,
podiže ruke i zakratko ostaje nijem, nit je čovjek šta ukrao, nit se tukao, a eto ti, opet, otisnu se niz urvinu kamen, prolomi se led pod nogama, grom puče, tako nešto, i ode niđo, nestade ga. A koliko je zaradio, kukavelj, šta ga ja znam, to ti se kod politike nikad ne zna. I treba mu tako kad se besposlicama bavi kakoće pridošlica. Pametan čovjek pobije se, ukrade jare, pa odgudi u buvari koliko ga spada, a političar nikad ne zna svoje porcije. Jednom tako, uz kukuruzovo branje, nakupi se u našoj kući čitav buljuk raznih potukača. Najprije stigoše, u društvu, slikar Bradonja i Petrak Samardžija, našli se u Cazinu, na konjskim trkama. Za njima se ispili Kalajđija Mulić, garav i veseo, a ubrzo poslije njega, kao da ide u potjeru, dopraši, još veseliji, naš seoski pjesnik Buro. Na ovako lijepu vremenu ni njega nije držalo mjesto, pa dunuo od kuće da traži društva i razgovora. Stric Niđo već duže vremena bio je u Banatu, otišao da se nađe oko berbe kukuruza, pa živa zgodacija da se ljudi malčice razbaškare i dadu srcu na volju. Gdje je društva, tu se nešto i potroši, nađe se čašica rakije, makarone ukopne, a opet, gdje rakija zamiriše, tu ti se časkom stvori i djedov brat Sava, stara lopovska perjanica od kamene like. Skromno se ponamjesti Sava gdje god u ćošku, malo priča, pomno sluša, ali zato čašu ne promeće. Našla se u slikara neka crkavica, ispovratio i Samardžija za ostalu paru, prebrojao se Kalajđija, nešto nabacio i djed Rade, elem, obuvaj, brančilo, opanke, bocu u šake pa u bircuz, po rakiju. Otpirio sam kao zaobadan, a natrag do tutnja oznojen i srećan. Kako i ne bi, povjeren mi je tako važan zadatak, čitava vojska na mene čeka. Nije čudo što su usput, zajedno sa mnom, podskakivala okolna brda, kuće i plotovi. Za svoju uslugu, bio sam nagrađen time što sam se slobodno mogao ponamjestiti među goste i slušati njihove razgovore. Ništa mi drugo nije ni trebalo. Što su me preskakali s rakijskom čašom, to me nimalo nije žalostilo. Pored mene je bila bukara puna vode, pa sam sebe obilato častio, zalijevajući se po njedrima, sve, dok se nisam naduo kao žabac. Bestraga im glava i ovim starijima. Umovao sam buljeći u mesingan i krstić na dnu bukare. Jest mi neko veliko zadovoljstvo napiti se. A družina je nastavljala da se časti i galami postajući sve glasnija. Javnuo se čak i brat Sava, inače nikakav Eglendžija, i započeo priču o nekakvoj kumi Staki Sakradžijinoj, kako je, u svoje vrijeme, potjerala krmaču na pazar, pa u putu, dragi moj. Još prije 40 godina on je prvi put krenuo s tom istorijom, ali nikad nije stigao da je ispriča do kraja, i tako se grešna kuma Staka već skoro pola vijeka boči i putuje s tom svojom srećnom krmačom, a nikako da obavi posao. Čuo se u početku i slikar Bradonja, ali, kako je dan odmicao i larma rasla, on je postajao sve tiši i rasijaniji. Zuzukao je nešto sebi u bradu, odsutno kružio pogledom po društvu i najzad se latio svog crtaćeg bloka i počeo nešto da črčka i maže. Radio je to tako smireno i udubljeno kao da je sam na svijetu, a ljudi oko njega, opet, nastavljali su svoj razgovor i piće ne obraćajući pažnju na njegov posao. Činilo se da ih je slikar nečim omađijao i učinio se nevidljivim, pa sad neometano produžuje sa svojom čarobnjačkom rabotom. Tek u neko doba Bradonja se prenu iz svoje opčinjenosti, poispravi se na sjedištu, baci blok na nisku sofru pred sobom i sasvim trezveno reče razbijajući čaroliju kojom je bio oklopljen, evo svetitelja, nov novcat, kao ispod čekića. Svi se iznenađeno trgoše, šta je sad ovo? Pade svetac među njih odnekle odozgo, iz raskošne orahove krošnje. Kako, zbog čega, pitaj Boga. Ko će proniknuti u tajanstvene puteve čak i onih prastarih smirenih bogougodnika kojima se od vajkada zna godišnje doba i dan kada će doći, a šta tek da kažeš za jednog ovakvog kome niko ne zna ćudi i navike.
Svi su buljili u sliku nasred sofre, a niko i ne pogleda u autora, Bradonju, kao da on s čitavim tim poslom nema baš nikakve veze. Jedino je Kalajđija Mulić, musliman, trpko mrštio lice kao da je pojeo zelenu oskorušu, za njega je svaka crtarija bila nedopuštena, đavolja rabota. Kao da se tom slikom otkupio od svog veselog društva, Bradonja se diže i krenu prema potoku, znao sam, ide da gleda ribe u oplićaloj, smirenoj jesenjoj vodi, a začuđena družina ostade da goneta kakvog li to sveca iznenada dobiše. Neznanko je malčice ličio na Svetog Nikolu, ali otkud on sad ispade? Zna se da je Nikola veliki putnik i zaštitnik sviju potukača, ali, ipak, i pored svega toga, neće ti se, vala, taj zimski svetac prikazati ljudima ovako rano u jesen, pa makar se pila i bolja rakija, nego što je ova, birtaška, 3 put krštena. Da nije Sveti Vratolomije, Bog ti ga pomogao. Taj ima posla s drvećem i visinom, pa, evo spuznuo soraha, i našao se. Jest, vraga, otkud sad on? Vratolomije dolazi s trešnjama tičarkama, kad se dječurlija najviše veru po voćkama i vratove lome. Da ne bude neki vučiji svetac. Prožvaka zabrinut samardžija i ukosi oči prema sofri. On je jedino zazirao od vučijih svetaca i u njihove dane, nije se nipošto laćao svoga posla. Šta bi radio, grešnik, da se zbog njegove krivice čopor šumskih razbojnika okomi na konje? Tu se pomenuše i sveci od noža, pa ženski sveci od prediva i snovanja, pa oni vjetreni, pa čak se i ja nađoh pobuđen da im pomognem u rješavanju zagonetke i već zaustih da pomenem jedinog sveca koga sam znao, Svetog Brcka Prcka, ali se sjetih kakvu smo grdnju zbog njega izvukli. Ja i stric Niđo, koji me je s njim upoznao, pa pametno začutah, valjda prvi put u životu. Uzeo sam sliku sa sofre i obradovano graknuo, ovo đed Rade. Poznao sam dobrodušno, milo starčevo lice uprkos dugoj bradi i svetačkoj potkovici koju mu je dodao slikar. Pjesnik Buros popade hartiju iz mojih ruku i zadivljeno potvrdi, Rade, svega mi na svijetu. Djed samo poblijedi, lice mu odrveni i oči stadoše. Sad je još više ličio na nekog pravednika s ikone. Pokušao je da nešto kaže, ali mu se kroz stegnuto grlo probi samo nekakvo kašljivo staračko grgutanje. Aha, sipljivi moj paripe, evo i tebe posvetiše. Veselo dočeka samardžija. Vala, i vrijeme mu je bilo. Djed je i dalje preneraženo ćutao, kao da više nije čeljade od ovoga svijeta, a društvo živnu, i okuraži se. Vestraga mu glava, nek je konačno riješena i ta zagonetka sa svetiteljem. Mogli su, onako u neznanju, naletjeti na kakvog ćoškastog i ljutitog božjeg ugodnika i zamjeriti mu se, pa zlo po njih. Ovako, Rade je njihov, pa taman ako se i posvetio, lakše će se s njim izići na kraj. Jedino brat Sava kao da se nije uzbudio zbog čitave te naklapalice oko djeda. On samo poizdalje gvirnu u crteži mirno reče, kakav brat Rade, vidite da je nekakav svetac. Rade, Rade, ta imaš li ti oči, noćna tico lička, i natio se samardžija. Sava više nije nalazio za potrebno ni da provjerava ono što je već jednom vidno. Pogleda samo djeda i sjetno uzdahnu, bogme, kad proljeće dođe, a u čemernog Save nestane žita, nema on da se umoli ni jednom drugom svecu osim Radi Ćopiću. Molio se, ne molio, ni jedan drugi ne pomaže. Jel tako, brate Rade? Čak ni to trijezno sirotinjsko Savino mudrovanje ne pomože djedu da sebi dođe. Smuklom praznovjernom stravom zurio je u onu sliku ne usuđujući se ni da je dodirne. Ta hladna svetačka odrvenjelost, poput nevidljive struje, raziđe se neosjetno po čitavoj družini. Prestadoše Đurine i samardžijine šale, splasnu razgovor. Iz lepetave orahove krošnje prosu se šapati naleže zelenkasta sjenka, daleki predznak sutona i večernjeg pokoja. Brat Sava, stari noćnik, jedini se prenu na taj jedva primjetljivi nagovještaj svojih sati. Premjeri čitavu družinu nekim sasvim novim pogledom, izbistrenim i budnim, prikova oči za napuštenu sliku, zaprepašćeno žmirnu, pa brže bolje skoči, skide kapu i skrušeno poljubi djeda u ruku. Jesi, brate Rade, sad i ja vidim da jesi,
poznao sam te. Pa pripazi i mene, lopova i grešnika, pogledaj i na moju stranu, svoji smo nekad bili dok si po zemlji hodio. Zaštiti raba Božijega od žandarske ruke, od lugarske pucaljke, ubrani me pred dragim Bogom da mi se nikad ne zamrse puti. Očita Sava svoju litaniju glatko i rječito kako se niko ne bi nadao, ponovo ćoknu djeda u sudlanicu i s kapom u ruci krotko se uputi prema avlijskim vratnicama. Svi ga začuđeno i ćutke ispratiše pogledom, a potom se sve oči upitno okrenuše prema mome djedu. Rade, šta je sad ovo? Zanijemio, preneraženi djed još uvijek je zurio na onu stranu kud mu izmače posljednja uzdanica i oslonac, trezveni brat Sava, koji je, evo na kraju i sam povjerovao u čudo. Vidi ga, topi se i nestaje u sutonu, izmiče nepovratno kao čitav ovaj nevjerni laživi život. Šta ćeš, došlo vrijeme da se umire, pa to ti je. U nelagodnoj tišini odjednom se začu nekakvo hrapavo grgutanje, nešto tako, kao kad kobila osjeti da joj je ždrijebe negdje u blizini, pa mu se javlja, nježno, preko punih usta, ne zaboravljajući pritom svoj najvažniji posao, pašu. Inji njinji, ihihi. Prigušeno razanje ubrzo preraste u glasan, grohotan smijeh. Samardžija Petrak, lupao se po bedrima i veselo orgetao, aha ha ha, ubrani me, veli, brate Rade, od džandarske ruke, pomozi da mi se ne zamrse puti. Oho ho ho, znam ja njegove pute, do zore će smotati bar nečiji naramak sijena, ako već ništa drugo. Hoće, vjeruj ti Bogu, potvrdi maštoviti Đuro. Oho ho, ljudi, dosad smo imali vučije svece, pa vjetrene, pa ženske, pa ove, pa one, a sad, evo, steko smo i Lopovskog. Sveti Rade Lopovski, aha ha ha, pomeni samo njegovo ime, prekrsti se, pa slobodno utuđi tor. Oho ho, čuješ li ti ovo, Rade, stari moj đogate? To raspojasano samardžijino groktanje prenu i djeda iz pokajničke oduzetosti, i on se priornu i podskoči kao napadnut puh. Ih presvete moje vile, sreća njegova što je otišao. Kud ga, ovako živ, teglim na leđima po ovoj grešnoj zemlji, tud mi je već i kao svecu odmah našao posla, sram ga bilo. Baš je, njega briga što ću ja umrijeti. Ehehe, živjet ćeš ti nama još koliko ti drago, a bratu Savi šipak. Njaknu samardžija. Deder brzo ustaje i traži onu svoju ukopnu rakiju, nema tebi još zadugo puta na onaj svijet. Hajde, hajde, nikad je bolji ljudi ni popiti neće. Vala ćemo je pošljokati, pa nek se i to čudo priča, diže ruke, djed predajući se ponovo razgalamljenom neuništivom životu, koji je tako bučno i bezobzirno jurišao čak i na njega, novopečenog sveca. Odbavrlja djedu svoj sobičak i evo ti ga ubrzo s poklonom, do vrha puna litarska boca zamotana u njegov stari vjenčani peškir, kao što je i bio red da se čuva rakija spremljena za pokoj duše. I tako, te nezamjenljive čudesne noći, djed je, živ živcat, zajedno s najboljim dostovima, u zdravlju i veselju popio svoju ukopnu rakiju. I što se boca više praznila, starac je postajao sve kuražniji, kao da iz one litrenjače pretače i ponovo vraća u svoje žile sve vatre prohujalog života. Sjetio se čak i brata Save i požalio što Rđa nije tu, pa da i on vidi vajde od ove strmoglave večeri, kad se benasti stari Rade ritnuo na smrt, pa čak i na svoj besprijekorni pravednički život. Baš si mi našao kićenog sveca, gakao je on žižeći zalojenim očima u slikara Bradonju. Jesi pravo goveče, pa makar da moluješ ne znam kakve božje ugodnike. Ja svetitelj, jeli? Bolan, čoče, ja sam 100 puta poželeo da manem i kuću i čeljadi svoje selo, pa da zaždijem kroz bijeli svijet, stranputicama mog veselog niđe, a nama se rugaša. Veselo dočeka samardžija. Pa bolan, ljudi, to ni popu kazao ne bi. Toliko sam puta sanjao kako sa istim ovim svojim zlosrećnim Savom idem nekud u krađu volova. Ogranula pusta mjesečina baš kao večeras, a nas dvojica. Aha, kažem li ja,
pravi lopovski svetac, opet se utače samardžija. Evo nama pred Bogom advokata, ne bi ovakog našao odavde do Cazina. Cazin. Ime te varoši s kraja svijeta, zveknulo je ispred mene kao sjajan srebrni talir petača, od 5 kruna, i svojim radosnim cilikom ispunilo ovu noć, i bez toga šašavu, nekakvim velikačkim pijanim mjesecom, koji je svaki čas upadao u moju bukaru i ljuljao se u crnoj vodi, sjeneći mi oči. Tako omađijan, otplovio sam za djedovim petama i do našeg zajedničkog kreveta, iz jednog sna u drugi. Više se nije dalo razlučiti s koje strane stoji pravi život, a s koje mjesečeva varka. Izmiješale se skitnice, lopovi i sveci, baš onako kako će najljepše biti za mene, a valjda i za mog djeda, čestitu starinu, koja se tako lijepo umjela narugati vječitim strašnim sjenkama iza krajnje granice svijeta, tamo negdje za svjetlucavim srebrnim Cazinom, gradom iz samardžijinih priča. Audio knjige Feniks.